हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मु आपण मानकु तारा ब्लॉग को वेलकम करुच्ची। आ बहुत दिन है तो वीडियो आसी पार नथिला। तारा देह भल होनी आया भितर केते कौन घटी जाइए केते कौन हो जाइए गोटे नुआ वीडियो रे आपण मानकु कहबी कौन है कौन नाई। आमर गोटे नुआ लेडीज कर्नर करार अच्छी तो तारा आपा सब कौन कौन आनी चलतु देखा आ वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखिए तारा आपा कौन आनी कौन नाई जमार स्किप करेनि आरंभ शेष पर्यंत देखे चलतु देखिए तारा आपा कौन आनी। एथर मेलन रे आमर गोटे नुआ स्टॉल लगुच जो थे सब स्टेशनरी जिनस रोचे कान फुल सब लेडीज को जिनस सब रोचे जाइए सब कलिकता नहीं आसी देखा जाओ मेलन पकड़ा कौन केमी हो फास्ट एक्सपीरियंस केमी रोचे देखा जाओ लास्ट को वीडियो मेलन सरला आसो पुणी मेलन प्रथम आम जिन सब कौन आनचु टे देखी दिंतु सब रेट भी कहि भल भल रेट्रे बाहर जो रेट्रे सब आसू ये सब जिन गाँव में देखला से मैंने कहले कि सब जिन रेट हूँ अधिका नौ से हिसाब से भी कम कम रेट्रे देवी देखा जाओ कौन बेपार केमी हो वीडियो स्टार्ट करिया। ये भितर बड़ देखा ना ये बड़ भी नुह ये बाहर गला बहुत छोट छोट अच्छी भल लगे गोटे मल्टी कलर अच्छी सब प्रकार पांचटा सेट छटा सेट अच्छी सब कलर अच्छी कलर एटा किंतु मस्त लागुच एटा खोलो ना एटा बा मु आगो गोटे पार्टी फाटी जाए मस्त हो आरी अच्छी बेसी किसी आसने अल्प आसी एटा छोट ये कलरफुल सब माने साड़ी हो ड्रेस हो सब तरह पिंदी हो। अच्छा मेटल आइटम आउरी अछि जो थरे कलर एते कलर छाड़ीबन तो सेगुडा एटा भी सब साड़ी सब ड्रेस रे पिंदी हो। एगुडा कलर कलर छाड़ीबन ना कलर छाड़ियन मयूर डिजाइन तेरा सेट ये इयरिंग टा मोर बहुत पसंद ये इयरिंग टा मोर बहुत पसंद एदर मो पे उडे रख खोल ना हाथ पर हां आ गोटे डिजाइन देखिया ये सॉरी नहीं अरे रहिज एकटा सब सब कलर गोटे ना एथरे सब प्रकार कलर अछि क्या इयरिंग स्टार बेसी इयरिंग आछि ये उडे कलर से जो मयूर रो ये जो माने मल्टी कलर जे सिंगल कलर न चाहिबो कलरफुल साड़ी पई जे चाहिबो तो नहीं परी इधर सेट एज ब्लैक मेटल एटा सेटा थिला होजी कोन गोल्डन ना एटा ब्लैक ई सब कलर छाड़ी बंद भांगिला परंत रहि थियो ई बॉक्स रे अछि वेराइटी आइटम इटाटे गणसूत्र ते ऊपर प्राइस किछि कुआ होने प्राइस तो वीडियो देखला पर प्राइस भी सब मेंशन करिए केत को जिंस रो को प्राइस हेई परियो फर्स्ट टाइम माने ये होछ ना आमे भी प्राइस फॉल से लगे परिमुन आ जेते जे प्राइस कहिया लोक आसिया दरकार जिंस नबा दरकार प्राइस रो कोन अछि आ कम प्रॉफिट रे भी जिंस देबा ये वडे सेटा मंगलसूत्र एटा लॉकेट ना
ସେଟା ଡିଜାଇନଟା କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ହେଇଛି। ମାନେ ଏଟା ସୁନା ସୁନା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା ଲକେଟେଡ। ଆଉ କଣ ଅଛି? ଚେନ୍ ଅଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ଇଏ ଅଲଗା। ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ, ସିଏ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ, ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆଣିତେ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ରେ ଯୋଉ ଆଣିଛ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିଛ। ଏଟା ସେଇ ସେମ୍ ଡିଜାଇନ। ଅଲଗା ଆଉ କଣ ଅଛି? ଇଏ ଗୋଟେ ଚେନ୍, ମାନେ ପ୍ଲେନ ନୁହଁ, ମାନେ ପ୍ଲେନ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି। ଖାଲି ଆସିବ। ଆଉ ତ ସୁନା ଚଳୁନି, ୟାକୁ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିବା ଆଉ। ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର ନା ସେଇଭଳିଆ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ ଇୟରିଂ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ନା କଲର ପାଇଁ, କଲର ଏ ସବୁ ଲାଷ୍ଟିଂ ଅଛି। ଯୋଉଟାକ କଲର ଯୋଉ 2 ଦିନରେ ଛାଡିଯିବ ସେଇ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଏ ହଉଛି ଗୁଡା ମଧି। ଯିଏ ନେବ ହଳେ ନା ଗୋଟେ? ତା ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ସେ ନବ। ହଳେ ହଳେ। ଏଇତ ଧର 3 ପିସ୍ ନେଇଯିବ, ଏଥିରୁ ହଳେ ଏଥିରୁ ହଳେ ଏଥିରୁ ହଳେ। 3 ହଳ ନେଇପାରିବ ନା, ହଳେ ନେଲେ ମାନେ 2ଟା ନେବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ରୁ। ଦିଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ, ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଡ ବି ତା ଦେହରେ ଅଛି। ଛୋଟ ବଡ ନା ନା ଛୋଟ ବଡ ମାନେ ଡିଜାଇନ ଛୋଟ ବଡ ଅଛି। କଣ ଡିଜାଇନ ଛୋଟ ବଡ ଅଛି। ଏଟା ଆମର ନେକଲେସ। ଏ ଯୋଉ ମଲ୍ଟି କଲର, ସବୁ କଲର ଅଛି, ଯେ ଯୋଉ କଲର ଟା ନେଇପାରିବ। ଲାଗୁଛି କହିବେ, ଆଉ ଘରକୁ ଆସିକି ନେବେ। ଘରକୁ ଯା, ଘରକୁ ଆସି ଆମର ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଦବ ନା ସେଇଭଳିଆ ଡାକୁଛୁ। ଆସିକି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ମଲ୍ଟି କଲର ଆମର ହାର ସେଟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଇୟରିଂ ବି ଅଛି, ଇୟରିଂ ବି ଅଛି। ଛୋଟ ବଡ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ନା? ହଁ ଛୋଟ ବଡ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଏଥର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବଡ ଛୋଟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏଥର ଯିଏ ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧି ପାରିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ଦେଖେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ସେଟା ଦେଖେ, ସେଟା ବି ଏ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ, ଏ ବି ମାନେ ସବୁ କଲର ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନା। ୟା ଦେହରେ ବି ଇୟରିଂ ଅଛି, ସବୁଥିରେ ଇୟରିଂ ଅଛି। ସେଇ କଲର ଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯୋଉ ଲାଇଟ ଏଇଟା। ଏଇତ ଗୋଟେ, ଏଇଟାରେ ଖାଲି ହ୍ୱାଇଟ ରେ ଆସିଛ ନା। ହ୍ୱାଇଟ ର ସବୁ ସବୁଥିରେ ପିନ୍ଧି ପାରିବ, ଡ୍ରେସ ହଉ ଶାଢୀ ହଉ, ଛୋଟ ବଡ ସବୁ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। କୋଉ ହାର ସେଟ ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି। ଏଇତ ଗୋଟେ ଇୟରିଂ ରହିଯାଇଛି, ସେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଝୁମକା ଭଳିଆ ସବୁ ଅଛି। ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ୟା ଦେହରୁ ଡେଲି ହଳେ ହଳେ ପିନ୍ଧି ପକେଇଛି। ରଖିଲେ ସିନା ସବୁ ତ ଆସିକି ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ନେକଲେସ ଗୁଡା ଦେଖ। ଏଇ ନେକଲେସ ଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୋ ଝିଅକୁ ଆଉ ମୁଁ ସୁନା ହାର କିଣିବିନି, ମୋ ଝିଅକୁ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବି। ତାରା ଏଇ ହାର ନାଇବ, ତାରା ଟିକେ ବଡ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? ଏଇ ହାର ସେଟ ର ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର ଅଛି। କଲର ଭେରାଇଟି ବହୁତ ପ୍ରକାର କଲର ଅଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ଅଲଗା ଡିଜାଇନ ଗୋଟେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ, ସିଏ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ। ଆରେ ଆମେ ପ୍ରାଇସ୍ ଲଗେଇନୁ, ଯୋଉମାନେ ନେବେ ଆସିକି ପ୍ରାଇସ୍ ଲଗେଇ ନେବେ ଆଉ କଣ। ସେମ୍ ଡିଜାଇନ ସବୁ ଗୋଟେ।
এই ডিজাଇନଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଥର ଅଛି ମଲ୍ଟି କଲର ବି ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ Colour ଟା। ପ୍ରକାର। ହଁ ଆହୁରି ଯିଏ ଯିଏ ନବା କଥା ଯେତେ ଚାହିଁବ ସବୁ ଅଛି ମାନେ ନା ଯେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ ହବାର ହଁ ନାହିଁ। ନା ଯିଏ ନବା କଥା କାନ ଫୁଲରେ ଶୀଘ୍ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ। ଆସିକି ନେଇଯିବେ, ନହେଲେ ଯଦି ନେଇଯିବେ ପଛରେ ଆସିକି ଖୋଜିବେ ପାଇବେନି। এই যে ଆମର କ୍ଲଚର ସବୁ କଲର ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଟା ବଡ ସାଇଜ ଟା, ଏଟା ମିଡିୟମ ଏଟା ବଡ ସାଇଜ, ଏଟା ମିଡିୟମ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ର। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଇଏ କଣ ତ ଏଟା ମାର୍ବଲ କଲର। ପାର୍ପଲ କଲର ଏମାନେ ଭାଙ୍ଗିବାର ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନାଇଁ ହବ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ର ଟିକେ ବଡ ସାଇଜ, ମାନେ ତା ଠାରୁ ଟିକେ ବଡ। ଆଚ୍ଛା ରେ ଆଇତ ଏଇଟା କି କଲର କହିବ? ଏଟା କାଚ ଟାଇପ ର। ସବୁ ମିଶାମିଶି ସବୁ କଲର ବି ଅଛି, ଯେ ଯୋଉ କଲର ନେଇପାରିଲା। ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଇଗଲେ ତମେ ତାରା କହିବ ମୁଁ ସବୁ ନାଇଁବି। ନା ଆଉ ଯେତେ ଲାଗିବ ସେତେ ଆଣି। ସବୁ କଲର ତିନିଟା ଏଟା ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧା ହବ ନା ହାତରେ ବି ଦିଆ ହବ? ଯିଏ ଯୋଉ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବ, ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବ। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆହୁରି ଇୟରିଂ ବାକି ଅଛି, ଦେଖିବ। ଉପର କାନ ଉପର ତଳ ସବୁ ଯେ ନାଇଁ କହିଲା ତଳକୁ ହେଇଯାଉଛି ସେଇ ଟାଇପ ର କରି ଦେଖୁନ। ଇଏ ଗୋଟେ ମତେ ତ ଡବା ଖୋଲି ତ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଏଇତ ଏଟା ଛୋଟ ଦେଖିଲେ ନା, ଏଟା ଟିକେ ବଡ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ଚଏସ୍ କିନ୍ତୁ ମାନିତେ ପଡିବ। ମାଛି ଉଡିଲେଣି ତମ କଥା ଶୁଣିକି। ମାଛି ଆସିଲେଣି। ମାଛି ଗଲେଣି ମତେ ଆମକୁ କାନ ମାଛି ଓଡିଆ କଥା ପଇଲା, ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଜିନିଷ ବାହାରିଗଲା। ହଁ ପ୍ରଜାପତି ଭାଇ ମୋ ଝିଅ ଆଗେ ବଇନ କରିଦେଇଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଗେ ନେଇଯାଇଛି ହଳେ। ରଖ ଦେଖ ଯାହା ଭଳିଆ ଏଇଠୁ ଭଳିଆ ଦି ଝିଅ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆ ମମି କାନ ଫୁଲ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଆଗେ ସେ ନେଇଗଲେ। ଏଟା ହ୍ୱାଇଟ ଆଉ ବ୍ଲାକ ରେଡ। ରେଡ ହଁ ହ୍ୱାଇଟ ବ୍ଲାକ ରେଡ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବି ଅଛି ନା, ବେଶୀ ବଡ ବଡ ବି ନୁହେଁ ନା, ଆଇ ଭଲ। ଟିକିଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଟିକିଲି, ଯାପରେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଟିକିଲି ପଛରେ ବାହାରିବ। ଛୋଟ ବଡ ସବୁ ମିଶିକି ଅଛି, ଏବେ ବଡ ଏ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିନ୍ଧି ବଡ ଛୋଟ ସବୁ ମିଶିକି ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ଝିଅ ସବୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇ ସାରିଲାଣି, ଏବେଠୁ ମୋ ଝିଅ ଛିଣ୍ଡେଇ ସାରିଲାଣି। ତାପରେ ବେଲ୍ଟ ଏ ଛୋଟ ସାଇଜ। ଛୋଟ ସାଇଜ ସବୁ କଲର ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲର ବାଲା, ଏଇଟା ଖାଲି କେବଳ ବ୍ଲାକ ରେ ଅଛି। ଏଇଟା ସାଧା ସବୁ କଲର ଅଛି।
जो ब्लैक कलर छोट छोट बेसी बड़ नहीं ये सब कलर कलर वाला नहीं स्त्री लोकंर एटा अठा छाड़बनी बहुत दिन अठा रही देखिए छोट छुआ हेड क्लिप आम तारार आगे गोटे रखदबा सब कलर अच्छे सब कलर अच्छे भल लगे न से गोटे डिजाइन लगला ये गोटे डिजाइन गजरा आम सुंदरी उठिले एबे देख ए उठिले सोई पड़थिले बोली का तारा मा कांदियो ना हसियो देखिए सोई को ठीक हसियो ना कांदियो तारा मा कौन करे कंफ्यूज हसियो ना कांदियो ए ना कांदियोटा फाइनल ना ए बात तू सोई पड़थिले बोली की आमे सब एठी कढ़ा करी तू देखौथुन कौन देखन सब देखन तार गजरा तार गजरा देख गजरा क्लिप कर बस क्लिप कर चल आमे जिया बुली के आसीबा हां जिबा कोठी जिबा वर्षा हो जिबा छोट छुआ गाड़ी आ वीडियो टी शेयर करदे लाइक करदे सब्सक्राइब करने जम्मा भी भूलिए आगु को नुआ नुआ वीडियो आसियो देखिए जय जगन्नाथ।